الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Mian po sampanian, mian ko na sa mian pagin magbalik-balik, mian namumurahan pang pain pinatatap sa kita biyen kemon makap sa kita hindi. Pinatatap kemon Allah subhanahu wa ta'ala sa kita hindi, mian makap sa kita hindi. Ubus po sampanian ko parang nanti na jaraw wakas pagi sa dati mian inunin niya tu ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Niya tu ayat Allah subhanahu wa ta'ala niya sa buwan sa kita bi mian si surat Al-Furqan. من الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Itu aja bentuk gue penaklan tapi ini mian ini bakas pagi izazat ini ada orang mulai minta bulan kita di bakas at mereka pereng sampai nampak pagi izazat. Ini mesej segitu ni. Mesej bahwa Allah Subhanahu Wa Taala segitu ini ayat tu. Ini berseratu samian. Mian segitu ini kemon. Mian manusia ibn Allah Subhanahu Wa Taala umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mian boleh terbesaramian bangsa dunia na dia nepeg suwi-suwi kita hantir ni hatin dunyahin mian itu nak halantin so bangsa lau kiamat gade bakas tibis lau kiamat mian bakas pinta gro pede masih ala pel akhirat us balik kita kuduruk me bag tentek kembali peden pinag sampangan ko mamagi jimian ini saya tek kelas Filipinas, na pera ini tek kabakas mga magazine yung kita binampak, pera bakas amban mag. Na demikian manusia aku ituin, gana pina ini pina takuro pina pahirat mus boleh balik ke dunia. Gani, tinang gana bakas bagi kita akhiratnya. Demikian kue mian amban Filipinasin, mian makasari pinaman bitu makahin madirain sa mian magmakebot, itin magagesin sa boleh pisi. Lahat mian tabalik, ngakagaga. Samin Masjidil Haramin, samin Madinahin, samian buhurin samian. Bagaimana Allah akhirat kan ya, bagaimana bakas begitu. Sinaru kita wante bil akhiratin. Kita wante bisamian maka kita bakas tepi, maka kita inbiyene Tuhan Rabbul Alamin. Iba kan kita. Nggak bakas kita tepi semua inakan kita buene. Dia lu piamban mian kita tepi inakahan kita ini samian duk ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samian kehalanin banglain manusia ini banglain selalu kiamat. Nah so bang dunia ro na tadi tibi ko na betutu na dia ada samian maha lesanin dia ada maha perasanin dia ada mesekihin dia ada mektasinin dia ada meruyandanin telwandanin maha pluwanin me kemon de kitiman ini dunyahin telesan kemon maha pin duk bebeitin duk mememisin mian kita wan Bapak nasib nagbutin. Coba akhirat gak niya? Namun sa sinin, inagaan kita wisil lau kiamat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahalan manusia sil lau kiamat. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadihi. Sil lau kiamat ne. Di ba nabisan sil lau natutu? Sil lau kiamat. Tabot na pin lau kiamatin. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, يوم يعض الظالم على يديه tabot siya law kiamat in manusiain tinang din miyan ngikipagaang na sa adirihanan ngikipagaang na sa adirihanan sa amihan ganiya gani ang andaki ang ngikip gani ang andaki ano siya isa taman tahinang din alaya dehi ngekek bagaang ne mian ini ngekek buat ne bagaang ne ini tangan ne duk yen impen de samian kan gana gandak ne gana ibu de samian ubus
Kuano kitele, pwede sa amin, kakip sa amin, misa-misa. Misa na nandang gana sa masiwin. Etin, nang sinin pin, may inuin, miyan, etin, tanda ng manusiyain. Asal magsusun, kami magsusun ng manusiyain. Gana niya ang andaki. Subay may gihinang may kuate miyan, gania, kuno pang lupang, isa tamantinang din, ngikip baran din, atau ngikip tangan din. Diyaran na sa miyan. Gana niya, pengoyan. Yan ay hawapar ka lang tawad siya law kaya. Kaya na mo yan. Yan ay ka makipagmobisa. Yan ay ka makatabang. Yan ay ka makatabang. Yan ay ka makisong. Yan ay ka gana niya sa amin. Los at tipit barang-barang sa amin. Ubus. Pag-us sa amin, termohonan ko tabiam yan. Kuya lubang-lubang. Mga behene atau ang ikip behene. Ang ini mengikip tangan na sa amin. Magimpen na sa amin. Ubus. Misara din haran niya. Misara diriharan ne tabut siya kamat manusyali. Ya laytani. Behune mag-angan-angan. Behune peni asusunan siya tu etinen lain epitek kasiye asal ganta pagsusunan hati niya. Ini pagsusunan nin. Ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Yan lawiyan in manusiain niyan yan ipagsusunan tabot siya law kiamat yan ko adu pang samian kana tinang ne lo sa tinang ne tingek kebaran tingek tangan ni samian do bisara atau behun bagsusun bang pin nemian suwektu kula si dunya pakalekale pekele putet pin yan bakas tekele ko yan bakas in story kahalan kemon bakas pinasampay sa buhay rasul Allah subhanahu wa ta'ala ubus pinakala we ko bakas takala we ko ubus pekele ko sa amian asa sa amian lebihan may kerasulanin yan ang pangandakan Tuhan siyahin sa amian ubus bakas takali we ko sa amin binisara si ako ubus pekele ko ga ko pinne magkasainin ga ko pinne ngikip tangan ko dirihanan ko sa inin tinan na talbisa na manusia to megsusun si kekehinang ni siririne siya tutu si elaw dunya ini batas iye inakaakahan atau kinitauhan sa amian wene yene sara manara magkahapdog makalat tujuye kinitauhan wene sumeruwa ga pinakale wene damus manusia yang tabot siya lang kamat si ikahalan din kwe adu pang dupang mga baran ng ikebaran na sa tabot siya lang kamat bisa sa amin si kedua bisarane ya wailata laytani lamattakhid fulanan khalila ya hati inin mian ini kemeliinen sa inin kemeliinen opinne doon na maganganangan bangsi kumen pinne ga kahinang kun sa inin ga pinne kamali pegtema kun ga kamali pegpene kun ga sa inin kikahinang kun mangantangan kuku atau ngekiptangan kuku si pagsusunan sa amin tapos sa lukyaman ini kemeliinen ya wailata lamattakhid fulana na khalila bangsi hap namin pinne bang di ko ga mikido bagay-bagay ko pin atau penutan ko atau sa dirihanan na natin sa amin dirihanan na natin sa amin ga na iya nut ga na iya papanin ga na iya petuhot si ina tumpukan sa amin ina penutan na ni asal bagay ni te Khalil asal taman hetin na asal kimbatan ne pegye asal magkimat na miyan ina kikahinang nuhot ne na ito binangon kita bi Allah subhanahu wa ta'ala inagahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala payaman tibi etinan mene kita bi yene penutan tendi dinak mene kita bi bagay tendi bangsine dinak magbagay
dinaag kita nuhot, dinaag magsawe, sumegua duman pain ye sawe mengelepas kita hindi. Pag-ibang sawe yan na mengelepas kita hindi taabot sa law kiamat ining bisratan di. Mangantangan tekitibi, manganbaran tekitibi, hawa pagsusun taabot sa law kiamatin bangoy sa amin kay pinutantin, aayati aadupang kay pinutantin, ini, mian ini be, namang kite, mian ngese-ngese atau awa inabinin mian ninggalan kita sumagwa aale inabinin etin ngindupang hati tus ella dunna samian nus ya wailata laitani lam attakhidh fulan khayla bagnes man pinne gaane me pagbagay gaane pinne me ketuhot yene si manusia sa pinne tiyan hati ngelipas ako ine manusia mengelepasin kuenge bagay ni tatut na pinne pung pinne sa ine mangantangan ko ni ngikiptangan ko nukupide si pagsunan ko pinne pag-isainin ye pinne ke penumutan kun manusia sine pinallahu subhanahu wa ta'ala siya bisranen hetinen ini story wa Allah subhanahu wa ta'ala sikit bi yene bisara manusia men kal manusia men ine bisara manusia laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula hap pemimpin netagna bagay kun hap pemimpin netagna penutan kun pinne hinang di misalan ko si Umar sabiya inang tayo misalan ko si Malik sa amin ko si Ahmad ko si Zero ini penutante po si Ahmad po si Malik po si Umar magbasakuran pindigit rin yung pangatsi nomos besuang hepinin niya isap ng buha bagay ti beutet ka niya ang bandeng kaya pagbagay tayo sabihan kaya liyang ubos nagkapagbagay pepikit si iya magtabagay tayo na sa amihan na tekipat dewe te tabagay tili yene si niyan sabi kahalan nen taamban dewe te siye tekipat te ne siye ga ne tehinang te ine sampai yene miyan tehinang te lundang penenin etinen bagay te temanan pinagay yene bagay de umian ubos ine magsikit tehinang we no bagay de umian kipindahan na we no bagay tagnalay yadi pinne lakad adallani an dzikri ye bagay kumian pinne tinang nen yadi pinne ngakaran aku nyelepas aku ne pinne amban yene pinne Tuhan Rabbul Alamin dok yene pinne Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi tanbi sige tinang ne bagayin bakas na niya bagay ni ha ubus kepindahan wa ini kepindahan wa ini tehinang nen lakad adallani an dzikri yene bagay ng bulimian yene te pagsunan na namian yene yan pinne andang na pinne niya kapital ko bagas tekele ko na mahapin lay si dang jepak lay kecek karang buamian ubus sampai etinan mekipeg kimat na kami matamanan na kinat ini kawati dinustaan kuat sa pindoene lakad adallani dumen hati pinne pe ngebi-ngebian ne kuhin mian pe magay-magayan ne kuhin pe momohan ne kuhin mag-idarok ina sumegwa ngelepas ako pinne amban Allah subhanahu wa ta'ala lakad adallani an dzikri ngelepas ako ne pinne amban Allah subhanahu wa ta'ala na peli kitebi payamantebi inin pebesem Allah subhanahu wa ta'ala bagan bisana ko sikita hindi payamantebi sikitebi ko itu tiap pekitebi dele metiren nyawatan bi dele meranti menganu pe dele pikilan hape enutan bi payamantebi dina kitebi mene wallahu subhanahu wa ta'ala tiap sikitebi pikilani dumen pen bagay rende subay sikitebi me kelalahan mula-mula sa payamantebi bang niya lu pemamuhan kiti payamanti matahap payamanti piyo kiti
Sumegua bang pagpayamti pepiu pemuhan kita hindi. Adallah ni dzikri hetina ngelepas kita bi amban pagtuhan tiwi. Ini bisra tuhanin. Dumeni bisra ko may gibunda sa Islam. Taabot siya law kiamat mga ngikiptangan tekiti sa pa pagsusuran sa mabene piu megitut kita bitatuhot te bien umano sa amya. Ini pemuhan na kita may piu magmasiyat. Pemuhan na kita may piu hetina pagduluhan ten piu dalam pagmasyatan. Piu dalam pag mian limut-limutan, piu dalam pag mian namimahan, piu dalam pag inabayuan din sa amin, ipagtutan tambi, ubos agad kami pa in bisratuhanin si Kitibinin. Tabot siya law kiamat, mangantangan tikit dirihanan tibi hawa pagsusuntan bi, pag lepas kitib isawan, dumen kitibi, dumen natin ang kitib, naglapas kitib. Gaya ni kita nagsusumbang na kita bilepas uwe barante ko sa amin sumegwa punti bilepas sa wansawe ti sa bagay ti dengan kita bihatin kita megalepas barang kita hindi barante bihatin bi sumegwa lepas kita bi amban ini amban Allah subhanahu wa taala sababan manusia dengan sababan kita bi sababan ini bagay ti sa amin napayaman ti ini ti apa kita itu ni apa chance ti dinak piniha Allah subhanahu wa ta'ala kita bi ini bagay me mo kita bi maghap ini be me maghap si kita tuju kita hindi sumegwa bang wala kad adallani ani dhikri bang bagay mo kam ngelepas kita bi amban pagtuhan ti pag-agama ti samian mian depende si kita bi depende si kita bi sumegwa bang ako pagkatapos siya lo kiamat nagsusulat taman nagsusun tawad siya lo kiamat manusahin bang kita magbagay bang kita nagtuhot bang kita petipon si yan ay tumpukan sa amin nagkalipas kita ni amat nagtuhan tiba ng alamin ini bisa tuhan adallan ay didikwa ay pinne ti ano ko pinne ilepas pinne amban yan tuhan ko sa amin dehel mo pinne puas pinne amban bagas pengheti kulit. Bagas asal tao yan. Expert. Ina sa amin agama, pepihon. Dabe asal daon warno sa amin. Iyo, nenge. Pinabisara English, iyo, nenge. Pinabisara Arabi, nenge. Pinabisara yakan, bagsana iyo asok. Kemon ga niya. Beswang hadja, bagsiga sa amin. Pagtek ka ang bandang kepakin. Pinabisara tayo sa amin. Pabalimbing betin ang pebiri amban yene mebenale pisik ene si kesemulan lay nayen betinen puas bendi amban bakas heti kune yene kesebendalan samian palatun ko samian basa mia isedin hisab na ine gania peg enine gania mian sulayan asal dumen mekhap sumegua sampai megelepas ia tabut siya law kiamat ini tapihan na siya mulam niya wa kana syaitanu lil insani khadula na hinipusan na may kipungutan siya ka Islam da dumani asal tabalik mutad bisarahim wa salawat bangkit itatut sa iyan sawet bilay manusia at asal usbat tabi agan pong tinaiti bidangan negatif sa amin sumegua saya kehalan dan pamagay-magayan na kiuhin dumen na hetinan karena Allah subhanahu wa ta'ala dumen na karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan pong tiniin na asal magbiu paran pong tiniin kita no samian saya kehalan dan awa bang pong tiniin payaman nurumin syaitan sumegua wa kana syaitanu lil insani khadula bang hinang na yan bisan putusan manunan saya kahalan dan dumen hetilong karena Allah subhanahu wa ta'ala asal hinang syaitan naus pagi syaitan ga dunia pagi rune gani awet kita dumen tupung tinailu dan nakanu samian lihat sumegua saya kehinang nen ga dunia pagi hinang nen syaitan kaya duga dunia pag bidaan pung tinaili atau mengilepas ke ulay syaitan ni samian na itabot siya kiamat iyan penutan nun iyan katuhot nun yene pong tinainu yene bagay numian penutan numian yene ruk syaitan esal real syaitan si iblis manasatin tabot dili siya lo kiamat ini pagdilamine pinagdilam narka jahannam manusia barang ulit pinagdilam narka jahannam manusia nawus
tabot selaw kiamat ini lepas manusia niya kapag pengedji ini kapag pagbasa ni Quran kapag tauhid ni pag-igaydan ni pengedji ini kemon hindi Islam yan beswang hadja sumape kamali lisipig penele tetuhut nen mental bisara hinepusan niya umul nen kehinang din sa amian tepisi ini tetuhut nen kemon pangalangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah segitu begitu alhamdulillah niat oras tebi tiya kita bihatin inurungan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pikiran hap asal subay pene tim hapin pene tim hapin bangsine yene manusia yene patut subay tuut tebi patut subay tuut tebi mian dembuah haman kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haman hadis Abi Hurairah mian pinne la tuzahid illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Ini pengandakan Nabi. O kapinne manusia, o kapinne umatku pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tusahib illa mu'minan. Dah kau pinne ngedok bagay-bagay no. Dah kau pinne ngedok penut-nutan no melingkan suwi pinne yene manusia. Haji kewesen percayaan yang tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Haji hadin suwa mu'min tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Duk dapin pamakanon yene kinakannon atau ini sedemikian duk daka umangan sikinakan melingkan pamakanon kinakannon si manusia kinalaw tujuh Tuhan. Duk demikian isab kau mangan kau kinakan si kinakan manusia kinalaw tujuh Tuhan Rabbul Alamin. Itu bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinat pinene sikitib penhut-nuhutan dimana tinen dinat kita menuhut menundan kita dalam maksiatin dumain sumegwa dinat kita nuhut yene si manusia mukmin tujuh Allah subhanahu wa ta'ala dok si manusia magkahagat tujuh Tuhan kami Rabbul Alamin samian. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Ingatun bi sab yene penne syaitan penne sikam duk yene bagay-bagay bi yene kehinang syaitanian asal gain penne niya dapat kehinang din penne ngelepas kaam duk minsara kaam negwa kaam amman dilem kahapan bi magdilem kalatan bi salamalam yene manusia yene sa ikahalan din itatubut bilay dok yene manusia yene menut yene mian pemerintah setan lisannya. Namus itu ayat niya di pemandi si suratul Furqan yan dihel rupi amban kita kata besel akhirat pagdiatia kita bihatinan ko dumian bustan asal mikpene na dinak kita bimene paman tibi ko itu bang manusia yesa usbati naman usbati mismo bisan usbati mismo pong tinaiti mismo agan andati anak tibi samyan bang dumain do kehinang nen pangandakan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala asal peli kita manusia so kita peli pagye yay entabot selaw kiamat itin sababan mangan barante kita bihawa pagsuntan bisaban penutut tibisi tetuhut tibisi ini kau hati duben itin magdilam paghapan penutatan bi sumegwa magdilam ikiti telepas oleh samia mena ikiti bi mian duben penisa sampai medem de lain ahmad itin makasay penet bigai anda tebi pong tiniti barak tibi ien peneten bi sumegwa bang bit me subul mian kopi mesiabdo na bagyabang lela dupang kemon bagay kun pinaja pinako ni sampe bujang-bujang maapi ni samen pinagay tene ni karab labod lai dige magkagay magkabong lam sai mas pesong ni yan bang neta bagay te pinay bujang-bujangin at abisan me bujang may bituan ang bituan ang balu-balu sa niyan may bujang mo kulang pa experience nen may kasi mali kulang pa experience nen so bang balu bituanan duk ina pa sa niyan kan experience duk tao na siya mana si may kilalahan tao na siya mana si may kilalahan bang kuing gimagin patapit siya si may kilalahan so may bujang-bujang kaya pa siya tao kasama
sumegwa peheli kita bi ambanian binisarayan turban sayan sumegwa lela pagkasi lela pene TV bang ene manusia etinan dumen mo kiti nagdilang pagkahapan dumen kikihinangin nagdilang pagkahapan sa amia asal tinggalan TV sumegwa asal amay asal ngekbarante kita ngekep tagante kita bertawad sila kiamat na ikmudil sa kami Islam bangetin hutin biyen ni manusia siyan tawad sila nun sa amia ayun yung bisara tuhanin yung bisara ko dahil lupi ang mankepiti bisa Allah akhirat pegatin mo bisa Allah akhiratin so pagkuha ko di bisara ko dahil lumian kapag kita bagas tabiso isay kahalang manusia niya manusia ngikip baranne niya manusia minsara baranne miyandirine saman ini hawa pagsusunen pagsaman si kahalanin ina kahalan miyan yene den buat do kamali kahalan hetinen pasal pagbagay-bagay dumen karena Allah Subhanahu wa taala dumen karena itin agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumegwa pagbagay tinuot dan pagmaasiat denggal bisarat ng Allah Subhanahu wa taala kusang baniin tamanin ro bisrahin murah-murahan magtabang ng itima ko ng Allah Subhanahu wa taala may kahalan tabi tuwatin ng buwan sa amian nabang pain kita bitin dan minab Allah Subhanahu wa taala do yene me pagbisrat ni kumonsinimian namang pa ini sa betinin panupik pingenduro Allah Subhanahu wa taala sikitibi yene bangkemon kata makap sikitihin bi pengurung Allah Subhanahu wa taala bangkemon kata makalat sikitihin bi bangil sa sikitibi iniligan atau pinatala wa Allah Subhanahu wa taala hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin